प्रश्न नंबर 1 नेपालमा कतिवटा प्रदेशहरू छन्? अप्सन ए 5 वटा, बी 6 वटा, सी 7 वटा, डी 8 वटा। तपाईको सही उत्तर अप्सन सी 7 वटा। प्रश्न नंबर 2 नेपालमा कतिवटा अञ्चलहरू छन्? अप्सन ए 7 वटा, बी 10 वटा, सी 12 वटा, डी 14 वटा। तपाईको सही उत्तर अप्सन डी 14 वटा। प्रश्न नंबर 3 नेपालमा कतिवटा जिल्लाहरू छन्? अप्सन ए 75 वटा, बी 76 वटा, सी 77 वटा, डी 78 वटा। तपाईको सही उत्तर अप्सन सी 77 वटा। प्रश्न नंबर 4 नेपालमा कतिवटा गाउँपालिका छन्? अप्सन ए 455 वटा, बी 460 वटा, सी 465 वटा, डी 470 वटा। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन बी 460 वटा। प्रश्न नंबर 5 नेपालमा कतिवटा नगरपालिका छन्? अप्सन ए 270 वटा, बी 272 वटा, सी 274 वटा, डी 276 वटा। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन डी 276 वटा। प्रश्न नंबर 6 नेपालमा कतिवटा उपनगरपालिका छन्? अप्सन ए 6 वटा, बी 8 वटा, सी 10 वटा, डी 11 वटा। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन डी 11 वटा। प्रश्न नंबर 7 नेपालमा कतिवटा महानगरपालिका छन्? अप्सन ए 5 वटा, बी 6 वटा, सी 7 वटा, डी 8 वटा। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन बी 6 वटा। प्रश्न नंबर 8 नेपालमा जम्मा नगरपालिका कतिवटा छन्? अप्सन ए 276 वटा, अप्सन बी 290 वटा, अप्सन सी 293 वटा, अप्सन डी 460 वटा। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन सी 293 वटा। प्रश्न नंबर 9 नेपालमा जम्मा स्थानीय तह कतिवटा छन्? अप्सन ए 276 वटा, बी 293 वटा, सी 460 वटा, डी 753 वटा। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन डी 753 वटा। प्रश्न नंबर 10 नेपालमा जम्मा वार्ड संख्या कतिवटा छन्? अप्सन ए 6741, अप्सन बी 6742, सी 6743, डी 6744। तपाईको सही उत्तर हो अप्सन सी 6743।